Birinci dinlerin bulağı bu Kur'an'dan, sünnetten, icma, kıyas. Sünnet degen bu neler? Sünnet, paygambardır. Kıymıl hareketi, hadisi bul aytkanı, hadis bilen sünneti arlaştırbayız. Şunlar mı? Sünnet bu kıymıl hareketi bilen jasagan işleri. Taza жүргөнү, бирөөгө жасаган мамилеси, учурашканы. Kur'an bu dindin başatı bilesen. İcma emne bilesen? İcma fatva. Fatva bu alımdardın fatvası. Alımdardın fatvası. Fatva degen bu ne? Bütün bir jıyıntıkты çıkarışat. Oşoga makul bolacak. Anan başka nerseni dinge kirgizgenge alardan akısı yok. Sebebi bu жерде ne kıldı? Alımlar fatva çıkardı. Demek bu жерде sizler ne kılasınlar? Terörizm degenge barba dedi mi? Barba. Yok. Ekstremizm degen yok. Özümçül bol, borker bol, iman bol, ruhlukka oşağa aytpa degen nerselerdin barca bu. İcma. Demek bu alımlar oşonun ne kıldı? Fatva bizge çıkarıp berdi bol. Men da özümçe fatva çıkarıp sizlerdi davatqa barbaysınlar. Desem men özümçe fatva çıkaran bolup kalam da. Sizlerdi bu dindeki erkinliğinlerdi men özümçe fatva çıkarıp ne kılatken kıyıl saralmayın. Bu men fatva çıkaralmayın. Düşündünüz mü? İcma degen şu kıyas. Kıyas salıştırı. Salıştırı. Narkı din menen berki dindi salıştırıp ötkörü, düşündürü. Alacakta onday. Misal üçün Siriyaga barsan onday olur, biyakta жүрсөң мындай болот, даватка чыксаң мындай жол менен жүр, башка жака барсаң мындай менен жүр. Салыштыруу жолу менен бул. Анан адеп ахлакты айттык. Ахлак бул не? Жаратылыштан жашоону үйрөн. Ахлак деген арабча сөз, адеп. Ахлак деген жүрүш турушуң адептүүлүгүңдү сен жаратылыштан үйрөн. Misal üçün ne kılabız? Men muna taş menен ursam, bul men taş menен urам. Жаратылыштагы нерсени таш менен урсам эмне кылат? Таш менен урбайт, мөмөсүн берет, алмасын берет, өрүктө күлүп түшөт, жаңгактар түшөт дегенде, ошону терип жейсиң. Ал эмне кылат жаратылыштага? Сен onu таш менен урсаң, ал сени аш менен уруп атат. Сен урсаң тойгозуп атат. Ошон үчүн ахлак жаратылыштан үйрөн деген сөз. Ибадат. Ибадат деген бул не? İşenim. İşenim, suyunu jana işenim. İşenim ne bu? Kudayın bardығы, Peygamberдің bardығına, kıyamattın, tozoktun bardığına işeni. Görüp gelgen hiç kim yok. Yok işenemiz. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uşun için aytkan. Sahabalarım, tabinler, tabinlerin bar jogu meni görüp ben sözlerini uqqanlar. Keyin bir qoğum gelip meni görбөй туруп ишенет, булар менин үмөттөрүм, ошон үчүн күнөөсү кечирилет деп айткан. Бул дагы ишеним. Түшүндүңөрбү? Ишеним. Ал биз көрдүкпү? Пайгамбардын сүрөтү барбы? Жок. Мусулманчылыкта сүрөткө түшүнгөн болобу? Болбойт, ошону ишенимдер да. Ошон үчүн айткан. Мени көрбөй туруп, айткан сөзүмдү укпай туруп, менин айткандарыма ишенишет. Ошолор менин үмөттөрүм, ушулар кечиримдүү боло алат. Ошон үчүн биз не? Кечиримдүү болобуз. Анан Алла Таала кечирет экен, пайгамбардын айткан хадистери бар экен, ушундай айткан экен деп туруп эле биз не кылат экенбиз? Күнөө жасаганга акыбыз дагы жок. Себеби биз бирибиз менен бирибиз эришанкак болуп, боорукерликте, ынтымактыкта жашаган. Анан хадис ошо. Сүннөт деген эмне? Жүрүм турумдары. Кайсы жол менен кандай болсо, кайсы жол менен кандай келет, кимге кандай салам берет. Бүт ошол сүннөттөр кыймыл аракет менен берилет. Таза жүргөнү, тыкан жүргөнү бар жогу не? Сүннөт. Намазга отуруп турган өзү сүннөт.